Dakle, evo, svetsko prvenstvo, imamo dakle jednu mladu, atraktivnu devojku koja je često gotovo u donjem vešu, ali to je uvek šahovnica i neverovatan broj pratilaca, dosta stranaca i polako to već klizi u nešto što pretpostavljam da će se obistiniti, da će se pretvoriti u nekakav polupolitički projekat. Prvo je jako važno da naši gledaoci shvate da u životu i u politici ne postoji nikakva slučajnost. Dakle, neko će misliti da je to nekakav njen lični projekat, međutim, kasnije će se sigurno ispostaviti da je to dobro planiran projekat, da iza toga stoje ozbiljne obaveštajne službe, pre svega zapadne obaveštajne službe, čiji je uvek na ovim terenima podizvođač Hrvatska obaveštajna služba. Imamo priliku da vidimo dakle, o čemu se radi, nešto što i tekako privlači pažnju, ali da neko ne pomisli, dakle, ne idemo od onoga što je ova emisija bavi se politikom, geopolitikom, ali ne možemo da propustimo i te fenomene. Dakle, ovde je Hrvatska obaveštajna služba najprisutnija, pogotovo na našim terenima, odnosno na našem terenu ili ono što možemo nazvati srpski svet, iz razloga što su oni podizvođači radova stranih obaveštajnih službi i zbog toga što imamo isti ili zajednički jezik, kulturološku matricu i na kraju krajeva što oni imaju mogućnost upliva na našu teritoriju zahvaljujući tome što imaju rođake, prijatelje, a i dosta tih preduzeća je došlo na teritoriju Srbije ili Republike Srpske ili Crne Gore. Tako da u suštini, dakle, ovo je jako dobro osmišljeno. Dakle, ono što privlači većinu ljudi, to je ta, rekao bih, golotinja na ivici gotovo pornografije i onda je to na neki način mamac, obično za nas mušku populaciju, da bi kasnije se krenulo na sledeći korak, a to je lagano, suptilno, dozirano određene političke poruke, odnosno određeni marketing koji naravno da će biti u korist Hrvatske, zapadne demokratije i ispostavit će se verovatno protiv Srba, jer Hrvati šta god da rade, mi smo to danas isto na jednom od studija komentarisali, kakve god uspehe oni postizali, to ne može da ima takvu snagu i takvu privlačnost i takvu moć ako nije okrenuto protiv Srba i tu postoji kolektivna patološka mržnja i na kraju će verovatno sve ove zanosne slike biti okrenute u korist Hrvatske, njene te nezavisnosti i neoustaške ideologije, a protiv nas Srba, jer to je vrlo omiljena tema Zapada i pogotovo hrvatskih medija i hrvatskih službi.